so Imana imbabarire nabarangaranye. yego Umuvugizi wa guverinoma yari yambwiye saa 5:29 yego kuko namwandikiye mpagaze ahantu ku muhanda, hari ahantu bari baduhagaritseho gato, mubaza iby'iyi nkuru, yego noneho atinda kunsubiza ngira ngo ubwo ntahari. Ariko yari yansubije kare pe, nabahemukiye, nagombye kuba nabahaye inkuru ya nyayo. Yambwiye ati Alain ari muri koma, ari kuri ventilator umunsi wose yayiriweho. Ntabwo biratangazwa ku mugaragaro ko yapfuye, abadufite ntabwo barabitangaza ku mugaragaro. Urumva, ariko ntiyavugaga ko yapfuye, yavugaga ati sadly Alain has been in a coma and on the ventilator all day, not officially pronounced dead by the doctors. kutabitubwiye watigari munyihanganire nakundi, ariko urabona ko n'umuryango wabo wari wahawe amakuru atariyo, urongera uhabwa y'ukuri. So ibinyamakuru wenda ibuye twari bitera cyangwa uyu muntu uri muri famiye uvuga ko babikiye ko yitabye Imana, bongera kuba handi makuru ku mutima wongeye gutera. Ese Godfather ni umuntu umwe urimo kuguha amakuru yarangiza agahita azana ndi? Ndavuga amazina ndakambiguka. Uretse Godfather, nyumva umva ikibazo cyane. Ntabwo ari umuntu umwe. Yego. Hari uwakubwiye ati ni tonto wanjye bamutukiye. Yego, reka nze uyu uretse gato reka nze mbakubwire. Hari uwambwiye ko katsubire muri message. Hari uyu nguyu wambwiye ko Godfather ngiye ndumva uko bisa kose umusaza yatabarutse. Uyu ntabwo ari we. Uwa ntabwo ari we. Reba wa wundi uvuga ko ari tonto we. Uyu nguyu yambwiye ngo, hari uyumbwiye ngo arambwiye nsiye nge mvuganye n'iyi saha singoke. Ararembye ngewe mvuganye n'umurwaje iyi saha. Si ngombwa gutangaza izina, namba y'umurwaza ngiyi yahise ampa nimero. Uyu nguyu numwe wumve, tugaruke kuri uyu. Hello Godfather, nanjye mbonye oya inyarwanda oya asagiye he uyu nguyu. Uzi Godfather? Oya kasubire muri nazibonye. Ufite sources ebyiri. Uyu nguyu ambwiye ngo uyu muri famiye ye. Uyu ni umuntu umwe ngo kwa muganga kugira ngo yemezwe. Mbega message nyinshi mwaba muretse kunyandikira gato haruhuka nkamaza gasumiza za mbere. Osoki zimaze kuba nyinshi, zamaze no gutambuka. Nguyu Osoki cyero tugeze muri DM zanjye. Ntabwo bishoboka kugira ngo mbibone. Okay, nta kibazo. Urabona ko hari umwe wavuze ko ari tonto we. Yego. Akanemeza ko babwiye ko yapfuye saa 10:00 ngira ngo barayitugiye. Yego. Nyuma uhitubona undi minota 30. Hahita haza undi nanone ngo muri famiye yabo, kuri group ya famiye. Yego. Ukubwira ko yego bari bababwiye ko yapfuye, ariko ko umutima wongeye ugatera. Yego. Urumva, dushatse rero amakuru twahita twemeza ko Alemuku ntabwo yari yapfuye. Ashobora no kugaruka ukurikije ibyo Abe avuze. Umutima washobora kuwushitura rwose ukagaruka akongera akabaho. Gusa bikaza kubabaza kuba Kigali Today iyo yanditse ko Ale yapfuye. Katy Press izivuga ngo clarification. Wa muntu wa tonto anyandikiye agira ati indime ubwa mbere yandikiye arambwira ngo Godfather umva ni tonto wanjye, kandi ku rubuga bamaze kubitubwira yapfuye. Ngewe ndakubwiza ukuri kandi azize umutima. Yaramaze igihe arwaye, ariko bitari cyane. Yapfuye saa 10:30. Hano rongeye aragaruka. Iyi ngiyi yanditse saa 12:00 yanditse n'iminota 17. Reka tugaruke none haramwe. Godfather umva, ku rubuga baratubwiye ngo ariho, ariko ubuzima ni ntabwo bari kutwabdetinga buri kantu. Ndajya nkubwira umunota ku wundi.
so wa wundi wari umaze gukonfaminga ko yapfuye saa 10:30 agarutse ambwira ko ku rubuga bongeye kubapdatinga bababwira ko ubuzima bwagarutse akiriho. Urukumva uyu numwe